फ्रेंड नमस्कार जय जगन्नाथ मु झरणा दीपपाकी उड़ा ब्लॉग को आपको स्वागत करुच्ची आशा कर भल थे मोर देह टे भल ना मु भलर ना तथा भल अच्छी किंतु मेडिकल काली जाइए ब्लड देके आसती आज जाऊँगी रिपोर्ट आसी देखेबी डॉक्टर को तापर मंगला मंदिर टे जी चैत्र मास मंगलवार तृतीय पाली आज टे बुलाबुली कर मंगला पाखे मेडिकल जी चलन देखिए कौन कर कौन कहला मो पाखे केते 9 टंका अच्छी बोधे 9 टंका ना 10 टंका देख लो हाँ हाँ मुझे आइला बेले देदेवी आम आस मंगला मंदिर जाऊँ मेडिकल बोली माँ को फोटो से तोड़ से भाई भाई से मो पुओ ना फूल देदेव दीपुना पापुनु आ सदा है ना दे डॉक्टर अच्छे देखिए सारे सेपटे नपटे आसी मेडिसिन किणा डॉक्टर देखे आइलु आ डॉक्टर जहाँ कहले भिडियो कर पाइलिनी से भितर मो मुंड बिंधिला थायरॉइड बढ़ी जाइए ब्लड नहीं जाए ये कथा डॉक्टर कह डॉक्टर देखे लस्सी पी जाऊँ चका पके बसीगले मेडिसिन खाइला भल होनी ना भल आम एठ आइसक्रीम नेलु मत खाली बारंबार गाड़ी ओह्लौच भल लगुनि मत चलिए टोटाली जेहेतु मोर लेट हम मुझे भात कलरा भाजी खाली आ छुई आलू पोटल झुड़ंग छुई आलू भाजी एपटे राई करके जाइए मंदिर आनी मो भाई खाइबापी एकाके माने 3 जन खाइबे मिली गोटाए मिली आनी 3 जन खाइबे अरुआ भात डालमा खट्टा पोटल पनीर आईटा कौन कि सदा मिक्स खीरी आमे भाई भौणी जाऊँ खाइया को लास्ट को छोट मोबाइल कथा मोबाइल हजे चढ़ा तू भाभी तो खाना पो मरीगला बो हाथ कथा केमती कथा मोर बो झुआ हिंदी देखिला देख आस आस पनीर खाई पनीर तो कोई मोर माछ नहीं
ଗୋଟେ ପିଲା ଏଡ଼ିକି ପିଲା ହେବନି ମାଛ ନହେଲେ ଭାତ ଖାଉନାହାନ୍ତି ଆମ ଘରକୁ ଆଣି ମାଛ ପାଇଁ ଦେଖେ ଗେଲୁ ଗେଲୁ ଦେଖେ ମୁହଁ ଟିକେ ଗେଲୁ ଟିକେ ଦେଖ ଏଇ ଯେଉଁ ନୂଆ ଡ୍ରେସ୍ କିଏ କରିଛି ମାମା ଏ ନୂଆ ଡ୍ରେସ୍ କିଏ କରିଛି ମମି ମୋ ପାଇଁ ମୁଁ ପିନ୍ଧି ହଁ ହଁ ମୁଁ କିଏ ମା ମାଇଁ ଅଲଗା ମୋତେ ଟିକେ ଲଗେଇ ଦିଅ ତମେ ଝରଣା ମାଇଁ ଗେଲୁ ମୁଁ କିଏ ବଡ଼ ପାଟିଏ କଲି ମାଛ ଖାଇ ମୋ ଝିଅକୁ ଯାଉଛି ଗୋଟେ ପିଲା ଜରିରୁ କେମିତି ଖାଉଛି ବାଉଳାରେ କଥା କ'ଣ କହିଲୁ ତମେ ଦିଦି ଲାଇକ୍ କର କହୁନ କହିବୁ ପାଟି ଖୋଲୁନି କହ ବା ଟିକେ ମୋ ଦେଇକି ସବସ୍କ୍ରାଇବର ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ। ଏବେ ଘରେ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଗଲି ଆଉ ରୋଷେଇ ମୋ ପାଇଁ ମୁଁ କରିନଥିଲି ମନ୍ଦିର ତ ଖାଇବା ଆଣିଥିଲା ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିଲେ ଆପଣ ଜାଣିପାରିବେ ତାପରେ ମୋର ମେଡ଼ିକାଲ କ'ଣ ପାଇଁ ଯାଇଥିଲି କାରଣ ମୋର ଥାଇରଏଡ଼ଟା ବଢ଼ିଯାଇଛି ଥାଇରଏଡ଼ଟା ବଢ଼ିଯିବାରୁ ମୋତେ ଥଣ୍ଡାଟା ଛାଡ଼ୁନି ସବୁବେଳେ ଜ୍ୱର କାଶ ଲାଗିକି ରହୁଛି ସେଇ ଜାଗାରେ ଡକ୍ଟରଙ୍କୁ ଦେଖି କାଲି ବ୍ଲଡ଼ ଟେଷ୍ଟ କରିଥିଲି ରିପୋର୍ଟ ଦେଇ ଆସିନଥିଲା ଆଜି ରିପୋର୍ଟ ଆଇଲା ନେଇକି ଦେଖିବାକୁ ଯାଇଥିଲି ମୁଁ ସାର୍ଙ୍କୁ ଦେଖିଲା ମୋତେ ଡର ଲାଗିଲା ମୋ ମୋବାଇଲ କ୍ୟାମେରା ଅଫ୍ କରିଦେଲି କାହିଁକିନା ମୁଁ ମାନେ ସାର୍ ଯେଉଁ କଥା କହିଲେ ମୋତେ ଭୟ ଲାଗିଲା ଭୟ କାହିଁକିନା ମୁଁ ମେଡ଼ିସିନ ବନ୍ଦ କରିଦେଇଛି ମାସେ ହେଲା ମୋତେ ମେଡ଼ିସିନ ଖାଇବା ଭାରି କଷ୍ଟ ଯେ ମୋତେ ସବୁବେଳେ ଚିଡ଼ୁଛନ୍ତି ଯେ କାହିଁ ମେଡ଼ିସିନ ଖାଉନି ସାର୍ଙ୍କୁ କ'ଣ କହିବି ବୋଲି ଆହୁରି ଭୟ ସେଥିପାଇଁ ମୋବାଇଲ ଭିଡ଼ିଓ ବନ୍ଦ କରିଦେଲି ତାପରେ ଆସିଲି ଲସି ପିଇଲି ପୁଅ ପାଇଁ ଆଇସ୍କ୍ରିମ୍ ଆଣିଲି ସବୁ ତ ଭିଡ଼ିଓରେ ଅଛି ଆପଣମାନେ ଦେଖିଲେ ଜାଣିପାରିବେ ଯଦି ମୋ ଭିଡ଼ିଓଟା ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ନିଶ୍ଚିତ ଲାଇକ୍ କରିବେ କମେଣ୍ଟ କରିବେ ସେୟାର କରିବେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ବି କରିବେ ଯେଉଁମାନେ ନୂଆ ଅଛନ୍ତି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ ଆଶା କରୁଛି ସମସ୍ତେ ମୋତେ ଭଲ ପାଇବେ ଭଲ ପାଇବା ଦେବେ ମୁଁ ଉପରକୁ ଯାଇପାରିବି ନମସ୍କାର ରହୁଛି।